рынках мы потеряли своих товарищей, пацаны, которые убили ваших, блядь, братишки, там, блядь, товарищи и так далее. Рынков точно никого не было. Вся эта хуйня пробьется, парни, поверьте. Вы какая бригада? Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Kamis 3 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan momen kumpulan prajurit angkatan bersenjata Ukraina ditangkap. Pasukan khusus lintas udara menangkap sekelompok personel musuhnya ini saat beroperasi di belakang kamp Krinky dan Kosan. Entah seperti apa strategi pasukan Rusia sehingga bisa menangkap dan mengumpulkan personel musuhnya sebanyak ini. Tampak dalam rekaman, semua yang ditahan dalam posisi tengkurap serta tangan terikat. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Мощный наш. А вот все наши пацаны. Кого взяли? Давай, вообще идеально. Все хорошо. Вот. Пацаны, знаете что? Я тут столько пацанов, блядь, понимаете? В рынках мы потеряли своих товарищей, пацаны, которые убили ваших, блядь, братишки, там, блядь, товарищи и так далее. Рынков точно никого не было. Вся эта хуйня пробьется, парни, поверьте. Вы какая бригада? 35-я Морфлот? бригада, да? Морпехи, да? А мы десантура, пацаны. А мы русский десант. Все, давай, все, прекращаем. Слава ВДВ. Понятно, что сказать? Слава ВДВ. Воздушное десантное войско. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.